Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly musulman bir tuğanlarım, özüңөрдү şunday bir elestetip görgülü. Astыбызda günöөлөрдү, katalardı juup ketүүчү çoğun daryalar agып atат. Eger uşul daryalarga günöөлөрүбүздү, kiрлерибизди juup жок кыла турган көлгө, дарыяга бүгүн жуунуп бир чөмүнүп албасак, качан чөмүлөбүз? Балким урматтуу мусулман бир тууган, амалдар жазылган делолорубузда көптөгөн каталар, күнөөлөр бар. Балким капкара кылып салдык. Келиңиздер урматтуу мусулман бир тууган, ошол күнөөлөр бизди Allah Taala менен болгон мамилебизде тосуп койду. Ошо күнөөлөрдүн кесепетинен кылган ибадаттарда, истигфар тобаларда, намаздардын бир лаззатын, бир жыргалчылыгын, таттуулугун сезбей жатабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала эгер Рамазан айында бейиштин бардык эшиктерин ачкан болсо, эмне үчүн? Sizdi barыңды ошол бейишке киргиле деп ачып койду. Эмне үчүн ыйык Рамазан айы келген кезде дозоктун эшиктери баары бекилди, эч кимис ачылбайт. Сүйүктүү Мухаммад алейхиссалам үммөтү сиз менен бизди ошоко дозокко түшпөсүн деп дозоктун эшиктерин бекитти. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааладан мээримдүүрөөк, сиз үчүн, мен үчүн райымдуураак бирөө барбы? Аллах биздин таат ибадатка муктаж эмес. Биздин орозобузга муктаж эмес. Караңчы, Аллах бизге кандай мамиле кылат? А биз кандай мамиле кылабыз? Аллах биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Биз жараткан Аллах Таала күнөөлөрдү кылабыз. Аллах бизди кечиримге, магфират кылып күнөөлөрүн кечирейин, тобо эшиктерин ачып чакырат. Зумар сүрөсү 53-чү аятка терең көңүл бурабыз. Аллах Зумар сүрөсүнүн 53-чү аятында мындай дейт: "Кул, эй Мухаммад, менин атымдан айт үммөтүңө" дейт. Кимдин атынан? Аллах Таала: "Эй Мухаммад, үммөтүңө менин атымдан айткын: Кул, я ибадияллазина исрафу." О, исраф менен өмүрлөрүн өткөзгөн бенделерим, ла тaqнату мин рахматиллах. Allah'ın rahmetinden ümitsiz bolbog'la, ümitіңерді үзбөгілі. Innalloha yaghfiruz-zunuba jami'a. Albatta Allah bardı günölerdi keçiret. Innahu huval gafurur rahim. Allah keçirimdүү жана мээримдүү. Ayatqa көңүл бер, урматтуу мусулман бир тууган. Ya ibadiyallazina asrafu. O ömürlerini israf менен өткөзгөн бенделер дейт. O кылмышкерлер деген жок. O günökörler деген жок. O arakorlar, o zinakorlar, o parakorlar, o kumarbazlar деген жок. Ne deydi? Ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim. Ömürlerinin israf menen ötközgön bendeler. Biroq ömürübüzdü israf menen ötközgön bolsak, namazsız, sajdasız, Kur'ansız, tahajjudsuz, dinsiz ötközgön bolsun da Allah ne dedi? Ya ibadi. O benim bendelerim deydi. Ya ibadi. Emne üçün hurmatlı musulman bir tuğan? Kul ya ibadiyellezine asrafu. Ey Muhammed, menin atımdan ömürlerini israf menen ötközgön bendelerime deydi. Sen kılmış kılsan da, kança günöler kılgan bolsan da seni Allah ya ibadi, o bendem deydi. La taqnatu min rahmatillah. Allah Taala'nın rahmetinden hiç ümitіңерді үзбөгілі. Innallaha yaghfiruz-zunuba jami'a. Albatta Allah bardı günölerdi keçiret. Innahu huval gafurur rahim. Albatta Allah keçirimdүү jana mээримдүү zat deydi. Urmatlı musulman bir tuğan, Allah tabarak ve taala günöңdү keçiret eger tövbe kılsaң. Ramazan ayı urmatlı musulman bir tuğan, күнүмдүк сабакта айтып аткандай, магфират күнөөлөрдү keçire турган ай. Günöөлөрдү жоюп жок кыла турган ай. Эч бир ой жүгүрттүңүз урматтуу мусулман бир тууган.
Bul ıyık Ramazan ayının berekesi, Ramazan ayının ıyıktığı, Ramazan ayının günahları keçirisi bul perişteler üçün bu. Hayvanlar üçün bu. Çok hurmatlı Müslüman bir tuğan. Iyik Ramazan ayı Allah Teala'dan bizge berilgen belek. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Allah beyiş neşiklerini siz menen bizdi kirsin de açıp koydu. Allah da var Ramazan ayında dozok neşiklerini bul bendelerim kirvesinde bekitip koydu. Allah Tebarek ve Teala cin şeytanlardı sıncırlap koydu. Ne için? Bu bendelerim köp azgırılmasın dep. Bir hurmatlı Müslüman bir tuğan kebirle soru beret. Ustaz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının birinci günü bolsa, cin şeytanlar kişendele sıncır menen baylanat dediniz, dağıyla kılmış bolup atattık o deydi. Ahmad ibn Hanbal'dan soragan eken. Çınığı cin şeytandı jengi oңой bu, adam suretinde olgan cin şeytandı jengi oңой bu dese, çınığı cin şeytan, a'udhu billahi mineşşeytanirracim, Allah'ın rahmatından taşberen bolup kuvulgan şeytandan Kudayım özünü sakta desen kaçat. İstiğfar etsen kaçat. Bırak adam suretinde olgan kebir şeytanlar var, cinler var. Azgırıp tura öğret al. Anın aldında Kur'an okusan da kaçpaydı. Kuday Teala oşonday jaman adam suretinde olgan şeytanlardan Kudayım saktasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde La tusahib illa mu'mina. Şerik bolup yoldaş bolsoň imandy menen bol deydi. Ve la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Senin bergen tamagыңды Kudaydan korkan adam jesin. Biröge tamak bersen, Kudaydan korkan adamga tamak bergin. Jolga bir jaka çyksaň, Kudaydan korkan takvadar adam menen şerik bolgun. Emne üçün? Hurmatly Müslüman bir tuğan, oňga solga karasak dostlarımız köp da. Dostlar meni sıyıqtanabız, menin dostlarım çaçımday köp dep. Başına tüyüşük kelgen kezde taz ekeningdi bilip kalasın, birini de tappaysın. Biroq hurmatly Müslüman bir aytayın degemiz, çınığı dost kim? Em özüň oýlançy, sende oşondoy dosuň bar. Çınığı dost, al dostun aldında namazды kaza kılууdan uyalasın. Al dostun aldında bandatka turbay jatıp algandan uyalasın. Çınığı dostun aldında avratыңды açkandan uyalasın. Çınığı dostun aldında günö işten uyalasın. Oşondoyça dosuň bar mı? Çınığı dost kebir Allah Teala'ga jakpagan jaman işlerdi anın aldında tartınıp uyalsan, al seni çınığı dosuň al. Anan dosuň seni ayakka buyaka jetelep tursaçı. Hurmatly Müslüman bir toğan, ıyık Ramazan ayında oğuz açırıp atabız, iftar berip atabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tusahib illa mu'mina. Eger dost bolsoň, şerik bolsoň, imanduga şerik bolgun. Ve la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Tamak berseň tamagыңды Kudaydan korkondurga berip hareket kılgın. Halkaşka berseň ne kılat? Buzukuga? Sen tamagыңды jep alıp, oşo sen bergen tamaktın küçü menen daha bir kılmış bir günöge barat da. Allah Teala bari uzuğuçu bendelerini kılsın, ukkan ayet hadiske amal kılın nasip etsin.